gana no kufaga akiriza umukoro go kugira ngo hariho budget konkate kine capacity yo kubasa kurebera abanyarwanda. Ebi byagambwa bembezi bambara site mu rukiko rw'abembezi hamwe n'abanyamakuru orwabahwizoberi. Katembe ya Stanley chairman wa FDC omurimbara site yashobora ngutine chamani ekiraro ryo mu mbari regi ahabukurya kwenguzi kw'abembezi kandi no bushuma tuburkwikiriza ntunguka. Budget yibakozire twatwine budget ya trillion 5.2 tebasize kugira iki yatkorra ne sente ziyakozira accountability teruho numuje kureba bataboreka bakozire kandi batakozire abwe sente trillion 5.2 abanya-Uganda yituri muri uwo muhihi wena bake abashemererwa mu Uganda kandi abinjye abanyingirwe nabo bakwemishoro bariyo babe bashobirwa nkati buri umuntu abuzire icyo kweyaguza rero hatu kandi bazongera bazita trillion shanje ni 2. Mugume Benon chairman wa NRM abwambara site yagira ngo imbarira yo mwako guhire debasize kuba nko kubabire batebekanise ahabukuba abebembezi n'abarbenguzi. Budget tuzakora je ahabwo kuba umwe kampe cyo kureberaho orutindo rwa Katete no turente tuzakurugambira hanze twashika awitu konkar mazire myaka mingi nduteze nduru ndigambisa nebitete mwene rukabe rwaye rwakoze rukonkano shangaza ari bwo muntu omwe ezakubirenza ukora ekintu ekyo so mwene kirye cyango habire mu corruptions zakore bintu ebyo zaba bityo. Ogu yayongera yashobora abanyamakuru ngo Uganda inamabanja mingi kandi mahanga gatine ntasi ya konkagine za oil nebindi ushanga garya mageiga mwene ho tuyinira amasiko yitwe nkabaye naremu ngo project yitwe gitwagiheza natwayenda omwaka gumwe amyaka 2 tushashuri ibanja tusigara tuzuru. Chomukama Ambrose yagira ngo government erembure kutereza census yo mu myaka 10 teri kubasa kutereza budget yo mwaka gumwe ureba budget ne ya buri mwaka census ne myaka 10 mbweno kushanga ngo kintu cy'emyaka 10 to kubasa kukikora perfectly ninga kukikora umulingo gwacho uzima ihanga nirwani litambura kungari kutambura pace ninga soro gwanje amazisage yongera transport ati ntibankinyambaje budget ari nyatine cyo kungazarana yagazara abantu bari mu government no bakwata gisomere ntimare cyo budget bayerekere gisoma banze barindo kake ize sente zo bakugira ngo bahiba umusoro ize barire ba MP banze bazigarure babone planning budget yabo kubaraje gisomere budget ibaraze ho ncyakare nitwa abantu bahansi baturebe nkaba hansi batesezeho kubanga government sente zurumu konko buzurumu nore nibageza kamuza kureba omuntu wa hansi nuba kwenda kamura mnonga bakumwenda ona kasente makuraga gashakwa naye barerake na Namuga Sofia abwa Sky TV ya Genshonga gana no kufaga akiriza umukoro go kugira ngo hariho budget konkate kine capacity yo kubasa kurebera abanyarwanda. Ebi byagambwa bembezi bambara site mu rukiko rw'abembezi hamwe n'abanyamakuru orwabahwizoberi. Katembe ya Stanley chairman wa FDC omurimbara site yashobora ngutine chamani ekiraro ryo mu mbari regi ahabukurya kwenguzi kw'abembezi kandi no bushuma tuburkwikiriza ntunguka. Budget yibakozire twatwine budget ya trillion 5.2 tebasize kugira iki yatkorra ne sente ziyakozira accountability teruho numuje kureba bataboreka bakozire kandi batakozire abwe sente trillion 5.2 abanya-Uganda yituri muri uwo muhihi wena bake abashemererwa mu Uganda kandi abinjye abanyingirwe nabo bakwemishoro bariyo babe bashobirwa nkati buri umuntu abuzire icyo kweyaguza rero hatu kandi bazongera bazita trillion shanje ni 2. Mugume Benon chairman wa NRM abwambara site yagira ngo imbarira yo mwako guhire debasize kuba nko kubabire batebekanise ahabukuba abebembezi n'abarbenguzi. Budget tuzakora je ahabwo kuba umwe kampe cyo kureberaho
orutindo rwa Katete n'uturere tuza kurugambira hanze twahika aweitu konka rumazire emyaka mingi nduteze nduru ndigambisa n'ebiteta mwene rukabe rwaye rwakoze konka noshanga zaribwo muntu omwe ezakubire nzikora ekintu ekyo so mwene kirye cyango habire mu corruptions zakora ebintu ebyo zaba bityo Ogu yayongera yashobora abanyamakuru ngo Uganda ina mabanja mingi kana mahanga gatine ntasi konka gine za oil nebindi ushanga garya magaiga mwene ho tuyinira amasiko yitwe nkabaye naremu ngo project yitwe gitwagiheza natwayenda omwaka gumwe emyaka 2 tushashuri ibanja tusigara tuzuru Chomukama Ambrose yagira ngo government erembure kutereza census yo mu myaka 10 teri kubasa kutereza budget yo mwaka gumwe ureba budget ne ya buri mwaka census ne myaka 10 mbweno kushanga ngo kintu cy'emyaka 10 to kubasa kukikora perfectly ninga kukikora umulingo gwacho uzima ihanga nirwani litambura kungari kutambura pace ninga soro gwanje amazisage yongera transport ati ntibankinyamba ki budget ari nyatine cyo kungazarana yagazara abantu bari mu government no bako batagisomere nti mwari cyo budget bayibarekere gisoma banze barindo kake ize sente zo bakugira ngo bahibe umusoro ize barire ba MP banze bazigarure babone planning budget yabo kubaragitusomere budget yibaranzeho ncyakare nitwa abantu bahansi baturebe nkabahansi batesezeho kubanga government sente zurumu konko buzurumu nore nibageza kamuza kureba omuntu wahansi nuba kwenda kamura mnonga bakumwenda ona kasente Makuraga gashakwa naye barerake na Namuga Sofia abwa Sky TV ya Genshonga